45 yaşımdan pенсияға шықтым. 45 yaşımdan pенсияға шыққаннан соң, менің 23 яшлық ұлым өліп кетті. Ұлым өліп кеткеннен соң, мәшітке барам әлі деп жүрсем де, хамын мәшітке тезгене барып жете алмадым. Шушы қиылны тағы бір мәртебе мәшітке барам әлі деп еріме әйткеннен соң, ерім әйте кейін илтіп қоям. Мен айтам, киіндім де, бармайым, шешіне бір қыттым. Шешіне бір қытқа сайта, қазір кейін илтіп бір қытам. Менға 46 еш. Шушы уақытта мен 46 ешімде Ахмад Шайхутдинович директор болып, Халида Шайдулловна партком секретары болып, Татьяна Шевцова партком секретарының заместителі болып ішлегенде, фабриканың ішінде бір мәртебе 11 кішіні шариғат хакімдерін үйретіп шығардым. Менға нәрселерін әнилер үйреткен болса, мен аларға шуларны үйреттім. Яғни, 2 рекағат намаз һәм иман шарты. Шуларны үйретіп шығардым да, қазір пенсияға шыққаннан соң айткенімше 46 yaşımda мен уже Мәржани мәшітіне келдім. Мәржани мәшітінде менің иремнің ауылдашлары Рахила апа ішлейді, оқытушы болып, Бары абай азан айтушы болып ішлейді. Шушы уақытта Ғасман Хазірет еді мүфти, Ғабдулла Хазірет еді қазы, Ғабдулла Хазіретті аның алдында ғана мүфти болып ішледі. Шушында келіп оқи башладық та біз, Құр'ан оқи башлағаннан Рашида апа оқытады ол уақытта тоже. Шушында оқи башлағаннан соң, Құр'ан оқи башлаған үшін тәжбет хакімлері үйренерге тырыштық. Тәжбет хакімлерінің китаплары да жоқ еді ол уақытта тәжбеті де. Шушы уақытта Мұхаммадияден тәжбет хакімлері қағидасын үйретіп кетері деп бізге шақырдылар хазіретлеріне. Шундағы келіп бізге қағиданы үйретіп кеттілер де, алар үйретіп кеткеннен соң біз қазір шушы оқытушыда оқып бітірдік де, оқып бітіргеннен соң мен қазір айтам, оқып бітіргенлікке документ бар ма? Госком имуществоның түрлі иллерінде рекламациялар білен жүрген Махаммад Керим қызы Мирбанат өзіне документ требует ете башлады. Бір қашанда болмаған. Ғасман Хазірет мені bizde bir қашанда документ бергенлері жоқ. Ғабдулла Хазірет янына бар дейді. Ғабдулла Хазірет янына барған едім. Мен оқып көрсеткеннен соң ол меңа татар тілі оқытушысы біле бір реттен ғарап тілі оқытушысы деген диплом беріп шығарды. Оқып көр, Құр'ан оқытып қараттылар. Құр'ан оқытып қаратқан вақытта Фатиханы оқи башлаған едім. Жоқ, Фатиха керекмей. Құр'аннан оқып, Бақара сүресінен оқыды. Бәйкеш Бақара сүресінен Лиллахини оқып көрсеттім. Лиллахини оқығаннан соң, мына алар мені ғарап тілі оқытушысы деген документ беріп қайтардылар. Татар тілін оқытушысы. Шынки ғарап тілінгіне татар мектеплеріне 40 миллиард дегенге гіне берділер. Ол уақытта татар тілі оқытушысы деген документлар танықлық жоқ еді. Ол ансыз диплом түгіл танықлық мінамын кішкене гіне. Шул танықлықны беріп қайтардылар да, шул уақытта мен қайтқаннан соң Ғасман Хазірет біле Ғабдулла Хазірет етелер. Ай, ауыр профессия. Сен білмейм, оқытып бара алырсың мекен, жоқ мекен дейділер. Міне шуннан бірлі, міне бүгін, жоқ, бейіл меға бәренге алғанда 80 тұлды. Шуннан бірлі Мәржани білен 2 арада топталып жүрейім. Өзімше оқытам да кебек, оқайым да кебек, тәмнетіп şeyler де шем кебек, журналистler білен де шырашам кебек. Шушы ғамырлы сүріп ятам. Алда нәрсе болыр? Алладан ғайры бір кімді білмей. Елік оқытырға келгенде біз оқи башлы едік 1 октябрьден. 1 октябрьге келгенде ішік алды толы шәкірттер болайды. Тілеген оқушылар, тілеген ұстазын сайлап алалар еді шунда. Кімнің документі бар еміш.
Имеш документлі кіші көп берген. Мен документ бергенге қарап көп бермедім. Просто требовать еттім, то, что государственный документларын болғаш, шариғаттікі де болсын деп требовать еткенге гene берділер аны. Hem şulay ettirip biz oktyabrda оқи başlap, andan sonra da özüm оқи başlagandan sonra da Abdülhak Hazret'e kirip, özüm okugan şekirtlerime dokument vermey kaldırmadım. Merzeni Meşitinde Muhammed Kerim kızım Minibanat falan yıldan beri okutuşu olarak dokument verdik deyip yazıp birdik Abdülhak Hazret şartlatıp koluma. Özüme de aldım şunu birini. Merzeni Meşiti Kazan Kalasının bir koşunda yabılıp durmagan. Bir koşunda nedir yavuzluklar kılınmagan. Türlü mezhepler beraberinde, türlü zirlerde, türlü meşitlerde fecigalar bulup dursa da Merzeni Meşit'in hürmetlep tutar halkı. Her vakit şuşu Raşid Apa'nın meşit edip yürttiler onu başlarak. Raşid Apa şuşunda bizni her vakit okuttu. Okutkan vakittan işitirigiz deyip sıra. Okugan vakitte bir melli Raşid Apa'nın tekşirge kileler. Biz şey içip oturabız. İşikке barıp şakotatkaşından, hazırsız şakotatkan işikini açkanda Raşid Apa bizge kursete. Tap kıyığız deyip. Aşı tırganı tap kıyığız deyip. Biz aşı tırgan bütün eyberlerin istelasına tap koyduk, tap digilerini kırttık. Alarını kırtkenden sonra alar bizge yetersiz nerse şidirigiz birsikirgende deyip. Şehirge hazırlanıdır dibeyte Raşid Apa bizge eğitiriye koşak. Eydeyiz biz de şemiz diler digiler. Onlar da bizim birge oturup şey işler, biz bütün biskilinde tanıklar evlerini çıkarıp, şular bile şey içtik. Şu vakitte Raşid Apa rahmetine etti tutarmıştı. Raşid'e derisi okuta deyip etkenler ana. Şunda yıllar idi ol. Biz ama ettik, biz şey işlerge kildik. Bizim felenimiz öldü, birimizin felenimiz öldü. Şunu silep görsetkenden sonra Raşid Apa'ya da angi katılık bulmadı. Raşid Apa vakitte bir katılık buldu. O hazırken Raşid Apa deyip okuytayız. Helik biti Raşid Apa'ya vapşı başladı bulmadı Komünist Partisi şırında. Ana 50 koşan satkan araklarına hatı tikşireleriydi o vakitte. Şuna göre Merzeni Meşiti Tatar halkına ılgap birgen meşiti olarak bu meşitteki okutuşlarını saylap alıp kına okuttıralarıydı. Her kim özü tilep kirip okutatırgan meşit tügül bu, evvel denükten. Mina şuşu meşitte, mina eligine kirgen Hazret, mında işi balçırağından sonra 2 yıldan sonra dünyaga kilgen eli ol. 2 yıl tamınazat Hazretlerge etip gittim. Meni de bütün okutmayayım, kortaydım dedim. De koyup gittim. Bütün eyberlerini boşatıp, alasını alıp, kaldırasını kaldırıp koyup gitken idim. Bir yıl Mansur Hazret bile Ansar Hazret zayıf iteler. Mebatabıstay davay okuturga ki seni okuturga şakıralar deyip meytem men jüri almayayım. Allah'ın rahmeti bile Aliye degen şekirtime oturup apkile de alıp da koyda. Bana şulay edip Allah-u Teala mene tağı bir yıl şekirtlerini okuturga nasip etti. Alda köp mü bulur, nişik bulur? Allah-u Teala'ya alsa mağalım mene, mağalım tügel. Alda da okuganının ecir savaplarını yazsaydı da, özüm de, şekirtlerim de, Merzeni işçileri de, şuluk vakitte beni yazdırıp durgan jurnalist kızım da cennetke kirip işraşsağıydı. Hazırki vakitte vaaz nasihatten de köp nerse yokna verme. Vaaz nasihat demeyken vakitte, hazırki vakitte Ferit Hazret Selman'ın şıkkan kalendarında şıkkan şuşu dağa turunda mağlumat bir resim kile. Mana kimlerdir okugan mı? Elle yok mu? Alsa Allah'a gına mağlum. Mena mağlum tügel. Ama şuşu turıp bir yılga, 22 yılga, 1422 yılga kalendarın ahırında Ferit Hazret Selman yazıp çığa. Eğer de şuşu dua ide bulsa şeytanlar özleri bu dağdan korkalardı. Nerse degen dua bu? Şeytanlar da korkatırgan dua. Mevatabısay korkmayın bu dağdan. Olanı yanına getirip oturtmayı mı? Pisi yanına getirip koymayı mı? Bu dağa şuna anlatak.
Peygamber aleyhisselam miğrajdan qaytқан vaqытта bir orunda motor etip Kur'an-ı Kerim'ni okuy başlayıp. Şu vaqытта ışıp yürütürgen jinler toqtaylar da büyük motor avaz keledi tığlayğali. Bu neydi avaz meken deyip Peygamber aleyhisselam'ın tavışını tığlaylar Kur'an okuğanını. Kur'an okuğanını tığlağandan sonra bular kiteler de bir neçesi köp etip jinler nep kileler. Jinler kilgenden sonra bular bittirisi birge şoşanı tığlaylar. Tığlaylar da Peygamber aleyhisselam'a va'da kılırlar. Muhammed ümmetine biz bir qachon da zarar keltirmaymiz deb aytadilar. Şuna göre jinlerdə qo'rqatirgan tog'a deb atalar bu. 22 yılga kalendarda. Belki benim gibi uzak vakitler okumayotgan kishilar da bardir o'ldigan. Mektepteki sırrı bizden nerse için kildigiz diyor. Okurga mı dey? Nerse birim dey. Biz aytabizinde siz nerse biresiz bir başına da riza. Eğer okurga olsak o bizni ikinci bilmeye koyup jibere. Okurga gana bulsak. Eğer bütün sınavlığa dilesek yüzünde kaldırıp. Biz bir şart anda ama ilagimizge.